Kawa Euphrates kadon ka jingyadai berkisngi ke bakhadu. Kibalong kini kisngi ke bang imenta. Bat sipang ka ni kawa kaktin ke chung blay. Keladap keran sipang chung ka. Nadu ka kitab Genesis hadu ka kitab chung penpau. Katan rai chung ka ni kawa Euphrates kadena ka keper Eden. Henry ke baskol lengok kelong. Bakumnu kat ka ni kawa ke bakrau. Kawa ke bajrong tam. Kawa ke bahetam ke badon. Sipang syati chung ka dauba isya. Henry menta kala rengat no. Na ka Bible le tulupa shibun ye kawa Euphrates. Bat ka ei ka banjia ha kita kisngi ke bakhadu. Na ka kitab Genesis le tu ingi bakawa Euphrates kami na Eden ban ai ye ka keper Eden. Nang ta kala klat no ha ki sautnat. Kani kawa kalong kawa ka bahetam ka paunam ha ka perthei Henry menta ka ei ka balajia ya ka. Kani kawa menta kala rengat no king. Bat ka tinu blay kala dap ya tulupa. Ya kata Henry kiru start sian ka perthei. Kilingo na ka baon. Ki ei kala kala. Na kata ka climate change. Henry kim tipat baka ni jia baon pendap ya ki jinga tulupa. Ka baka tinu blay kala dapan ya tu. Kakitin ke chung blay kala daban Quran syai. Ha ka kitab chung penpau kala nong ka bakhan riu. Ka dikot ka bakhat ar. Da ka baong. Bat uta ubah riu. Ula theno ia ka pliang chung halor ka takawa pakrau. Ka Euphrates. Di ka chung ka kala rengat no. Baon yok kre. Ya kalinti ba iksim. Kibana mitni. Mentah ba ka wa ba Euphrates kala rengat. Totip pa katakaya. Kelalong hajan Next perlok ngat continue biang ya kini ka video.